buda huko kametoka. Ripotia county. We. Ni kubaya bana. Airport inaunga. LTN Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Kai LTN. Yo, what's up guys? This is Tumbili na niko chilled ndani ya Luo Trending Nation. Keep it locked. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Nyakwaramogi machiegni kendo mapudi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande Inyenyo Elela. Luonga gi nyinga kaka pile pudi denda ni marinasho marichieno jamone mbele chiene mineno to mbele emiyoko. Kawuono ni ndi bende wachako biro ka gi weche matuch kacha gi ka kada kuonde mopogore opogore. Nyakwaramogi kaka ing'e maber kabisa ni kapok iyude LTN Luo Trending Nation to mano pok obiro. Iwacho ni Yesu nyalo deko to ok onyal lewo. Omiyo kata LTN wanyalo deko to ok onyal lewo. Miyudo mwalewo kokwaketo mano is not approved. Omiyo kawuono bende wadwa wacho gima tin ma bende nodonjonwa chien kanyo no endo to bende ne pod watimo shughuli achiel ariyo adek wang'eyo ni to bende en valid. Bedo koda nyaka watieki king'e maber ni pok subscribe. To subscribe mondo mi anytime ma gimoro amora timore tiyudo achiel kachiel sana ne jok ma bende ni diaspora ma koro nyalo miyi thuolo mar bende ng'eyo gik matimore e piny onagi to kata e piny Kenya achiel kachiel kokalo e Luo Trending Nation. Kendo wache gi dhowa maler kabisa ma kizungu ok bagni. Koro kwadwa ni wachache ni tenses and everything no. Tuwakete e dhok maber kabisa ma jopiny nyalo winjo. Bit koda nyaka watieki mapodi luongo ni Mopande Inyenyo Elela. Weche mopondo, weche mopandi Inyenyo Elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakwaramogi machiegni kendo ma poden LTN Luo Trending Nation na ng'ama kelo ni chendo mopogore opogore kaka pile podi denda ni marinasho marichieno te ojemone mbele chiene mineno mbele miyoko kata nyalo wacho ni mari dhako ngodi ni gichake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Kawuono ni indi wachako biro ka gi wach mabende omolo e piny Kenya ka apani maybe kapok winje to koro winje kokalo e Luo Trending Nation kanise winje kuonde maoko mago ne pang'anga. Sani kore ka wadonjo ka ma iluongo ni number 1 Luo online channel. Mabe ang'eyo ni kopone ng'eyo online channel te yudo kama kende musekete. Nitie mach marairi mabende no mako kar
pap ndege ma JKIA mwadendo ni Jomo Kenyatta International Airport odhiambo manyoro, kuma bende nomako alwora omenyore gi Southern Bypass majno endo mabende ne ochakore kar odhiambo kama ne omako chuny jopiny ahinya, ka ji ne nigi buok sana ni depo kokelo ng'ikni kod tungni e paw ndege no endo. Kata kamano lupot mabende nogol kachacha en ni majno noko chocho yore mag piyo mag ndeke kata wuok mag ndeke pauno endo, ka no nene kuonde mopogore opogore to gik moko ne pod dhi mana mbele. Majno endo mabende no ne komako nyaka kuonde mag chungo nyamburko mwanyalo dendo ni parkings gi kizungu, no oliel bang' kinde machuok. To kata kamano joneg mach mwadendo ni firefighters no chopo kanyo makasto notiyo tije. Kata kamano nyaka gisani Nyakwaramogi pok okonwa ni en ang'o madekel chochni machalo kamano kata made mok mach mabebni kamano. Kata kamano ing'eno ne jo Kenya to pod gin mana jo Kenya kamacha, nitie jok moko mabende ne nyiero kachacha endo kawacho ni mano debed ni ji omoko msoma e liend Chebukati. Nitie jok moko mabende ne wacho kachacha endo ni mach manomoko no endo en candle lighting mar mane en jakom mar duol mar yiero kod alwora, iluongo ni yiero kod kiew, ok alwora, yiero kod kiew mabende nong'ielo rengo e kinde moko machuok chien kanyo no endo. Hiyo ni Jomo Kenyatta Airport mumechoma mukisema ni candle lighting ya Chebukati. Haki jamani, Kenya mumeamua kupumzika ni kwa kaburi. Yani hata hamwezi ngoja, mshapeleka candle lighting ya Chebukati Airport na amekufa tu leo. Kwani mzee alikuwa amewanyanyasa aje? Lakini airport si mungengoja hata kesho ama next week. Inakiani inene nade kata winje nade kata ine yode nango kata ni winje nango kanyono endo. Wan podi wamedo mana kuni nikete manaka nikech mora kodonjo to wakelo ni kaka eno kwadwa ni wawuondi niyo gimano kelo ka ne ni ng'ato ne madho ndawa makasto moko ok kamano Nyakwaramogi. Nyaka gisani pok wawinjo gimade kel mach machalo kamano no endo, lakini gimane wamorgo sana en ni nokonego ng'ato mora. Oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. This ready dancehall artist.
I'll be performing at Luo Talent Search 15th April 2025. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Jiwe pod dhi kae chendo gi chenro mar Chebukati ka jinyiero kone gi kocha ma akia ni wanyalo wacho ni it's a celebration, but imbende pod inyalo konwa kaka in winje kanyo no endo. Otiyo twalinga linga Yesu tiyo twal Chebukati Waluya tunajua hii matanga ni yenu, lakini hata sisi lazima tucheke na lazima tukuje. Mmesema for the first time nimeona mtu mwenye anaenda hell direct. Msitupigie kelele hapa ati yo mnacheka nini, and you know he was a father, I don't know, he was a husband, he was a grandfather, we don't care. Wakati alikuwa anakuwa compromise, alijua wengine pia ni mafathers, wengine pia ni grandfathers, wengine pia ni husbands. Si alijua? Chebu. Otiyo talinga linga Yesu. Chebukati ya aki this time tumeona mwenye anaenda hell direct. Chebukati anadhani sasa huko binguni wanaenda kuhesabu kura. Hakuna kuhesabu kura huko hell. No counting of votes in hell. Hakuna. For the first time nimeona mtu amekufa na tumesherekea na kusherekea. Hata tusherekee. Anadhani huko. Lakini Wakenya, yani nyinyi heli yenu bado haiko pale mtapelekwa nyinyi wa Kenya. Yani mpaka kifo ya Chebuka. Sema hivi, nyinyi Wajaluo si ndio mmesherekea, hata yenyu inakuja. Mmesherekea kifo ya mtoto wetu. Haina shida. Hata yenyu hata wenyu sako 88 years. Si wao kwa 88 years. Kwani amebakisha nini? Si amebakisha tu Yesu kumchukua. Kwani ni nini ingine sana kula bonus? Tunaweza amuka yuko, ndapiga sherehe wallahi. Ndapiga sherehe mbaya. Ndapiga sherehe, so wamesherekea wetu kukufa. We ngoja, wenyu wako 88. Amebakisha tu some 1 year 2 years Yesu Kristo amchukue. Tutapiga sherehe mbaya za vile tulipiga sherehe ameanguka. Saa hii mumefanya kitu mbaya, na nimeona Rais William Ruto amepeana rambi yake kwa Wafula Chebukati kwa kukufa. Raila Odinga sijaona rambi yake, sababu Raila Odinga alikuwa anaombea Chebukati kukufa. Kwa nini hajapeana rambi? Ni wacho ne o kiano kane onde Nyasaye makoro ki ng'ane othone Wafula Chebuchieta. Why enjoy? Kata kamano nitie jok mabende sane koro sewuok, mabende kijana moro mabende wacho kacha endo ni en mano ne babagi, en kitinda mimba kata achogo. Familia no endo otemo kwayo jopiny mondo be koro kik tuga ahinya gi tho mar babagi. Okwayo ni mondo mi wene gi babagi kaka ng'at monindo kendo wanene kaka moluor mane otiyo tich matek kabisa. By the way, sijafurahi vile Wakenya wana react kwa social media kuhusu baba yetu Chebukati. Mimi ni kitu inatuuma sana kama familia. Alafu nyinyi Wakenya mnafanya mzaa na mambo ya kifo. Naomba tu Wakenya muache hiyo kwa sababu ni kitu mbaya mnafanya. Mzee wetu hakuna pesa amewahi kula, na yeye alifanya kazi yake na heshima, na kila kitu alikuwa anafanya alifanya kama mzee wa heshima, kwa sababu yeye si mtu wa hapendi uongo, na yeye hakukuwa mtu corrupted. Kwa hivyo hizi vitu mnafanya online mnatucheka kama familia, si mzuri. Naomba tu mtupatie humble time ili tuweze kulia mzee wetu na tuweze kumomboleza hiyo wakati. Si kitu mzuri mnatufanyia, na mimi ni kijana wake.
last born, na hii kitu mnatufanyia kama familia sijafurahi, na naomba tu mtupatie time ili tuweze kulia mzee wetu kwa njia ya heshima. Na hii kitu mnatufanyia ni kitu inatuumiza sana roho, kwa sababu mzee amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu, na tumekuwa tukiwa tunaye hapa nyumbani, na akalemewa tukampeleka hospitali, lakini ameweza kutuacha. Na msituchekelee, chukua tu hiyo wakati mtushike mkono ili tuweze kuomboleza mzee kwa njia ya heshima, kwa sababu alisaidia hii nchi. Hii nchi ameitoa mbali kwa uamuzi yenye alifanya, na alikuwa kazi, kwa sababu yeye si mtu corrupted, na yeye hakukuwa mtu mwenye anapenda kona. Alikuwa mtu very straight, na vile tu mnaona president ametutumia rambirambi zake, na viongozi wote tunasema ni asante kwa hiyo wakati mgumu. Na tuko na wakati mgumu kweli kama familia, lakini msitucheke, tupatieni ample time na tuheshimu tu, msitucheke. Tunaona tu online vile mnatufanya na inatuuma sana, na ni siku ya huzuni sana kwetu kama familia. Yani hata sijui nisemeaje, lakini imetuuma sana. Mzee tutakumiss, lakini roho yangu inaniuma sana vile mnatufanya. Wakenya, former IBC chairman Wafula Chebukati amekufa. Alikufa leo alfajiri asubuhi. Tumeconfirm. Wakenya, nimekuja hapa kwa comment section, naona mnaongea vibaya sana. Mambo ya Kalma is real. Mwache kumbuka mambo ya 2017 na 2022. Yeye ishapita. Mzee mwacha rest in peace. Sisi wa Afrika atuongeagi ile story ya wenye wamekufa. Tumwachie Mungu atadili na yeye kimemramba. Mbende poden kanyono endo. Ka bathe korkocha nitie jok moko mabende wacho ni kaluore gi tich manutiyo onego bed ni en okike fut 3 kadhe piny, onego bed ni ike fut 6 and below, manyiso no med konye kabisa. Kasto yie kite magi gik mabende timore kacha nyakwar moge mapod wang'iyo kachiel achiel. To in kaka jaera marwa mar LTN wang'eni nitie samoro ma ok yud thuolo mar bende wuotho kone gi kocha. Koro wagolo ni e Facebook, to wagolo ni e TikTok, to wagolo ni e Instagram, wagolo ni e Twitter, ma bende sane nigi nying mar kacha ni X, to wakele together. So saa hii vile mnajua tuko na matanga. Na hii matanga tuko nayo si matanga ya kawaida. Ni matanga ya kukata na shoka. Na mimi sijapenda vile familia imeanza kujifanya ikituambia tuwapatie privacy na hii mambo ni public. Mzee kazi alifanyia public, kwa hivyo lazima tuhusike ndio tushirikiane tupatie mzee the befitting send off. Mimi hapa nimejipatia section ya kudesign ile kaburi mzee atawekwa na coffin yake. Na nitafanya bure, sitahitaji malipo. Hiyo shimo ambayo mzee atawekwa haitakuwa shimo ya kawaida ya 6 feet. Kwa sababu mzee hakufanya kazi ya kawaida, alifanya kazi nzito. Kwa hivyo tutamchimbia kwenda chini 24 feet. Na ikiwezekana tutachimba mpaka maji itoke. Mzee akishateremshwa akifikishwa chini, ninaonelea ni vizuri tuweke mawe mzito kutoka juu. Tuweke mawe ambayo ni lori 7 ya mawe mzito. Kutoka juu tutaweka kokoto iliyokuwa imekorogwa vizuri na mixer. Na hiyo kokoto tutamixia ile cement ya grade 1, grade the finest, ile ya kujenga mabarabara yenye iko na warranty ya 300 years. Huyu mzee tunamuzika na zile vitu finest. Kutoka juu tutatandaza zile chuma D26. Zile chuma tutaorder ambazo hazijawahi onekana. Tutatandaza chuma za kutosha pande ya juu. Chuma mzito. Alafu tutakoroga beams ambazo zitashikilia. Sasa hapa kwa walls ndio tutatumia mawe ya ndarugo
mawe mzuri, alafu kutoka nje tutafanya coating ya ile kitu inaitwa ceramic coating. Tuko pamoja hapo kwa kaburi. Na ni mapema tunafaa kuanza hiyo kazi. So mniruhusu mimi nianze kuplay role yangu. Hapa sasa penye tunafika kwa coffin, ninaonelea isikuwe coffin ya mbao. Kwa sababu nilisema hakuwa mzee wa kawaida, ikuwe coffin ya chuma. Na si chuma hii ya doshi ya kawaida, ikuwe chuma ile inajenganga reli. Unaona ile chuma? Na ikifika hapo kwa kupigilianga msumari ndio mzee ateremshwe, tutachomelea na moto round. Tusil kabisa ndio mzee ateremuke. Na ninaonelea ni vizuri kila mtu sahi ajipatie role yenye ataplay, lakini hapo kwa kaburi na mambo ya COVID butadiachia kwa hiyo box ya mzee mutaniwachia. Alafu sasa kama DJ atapatikana mapema apange playlist ya ngoma ambazo ziko na mbwembwe. Na niwaambie kama unaona post ya mzee na unataka kuenda mbinguni, usiingie comment section ukusoma comments. Utaenda mbinguni. Rubbish. Of course, to my amazing people, my name is Edgo Dhiambo and I am a freelance journalist from Nairobi, Kenya. Hakikisha kwamba unapata kutune in ndani ya LTN, that is Luo Trending Nation. Hapa, this is the home of all supportive channel ambao so far imepata kuwa kwenye industry and so far inafanya vyema sana, imekuwa ikipromote sana wasanii kutoka the Luo land, that is called the Luo Nation, wanapata kuchipuka kutoka kwa channel kama hii. Guys, hakikisha kwamba unapata kusubscribe, bonyeza alama ya subscribe ufike 100k subscribers. Kazi safi sana hapo, chapa kazi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Moki neno kanya kwaramogi podo mi thuolo minyalo penjogo emomiyo namba 1 kanyo no mondo mi ipenjwa achiel kachiel. Med luonga no Marinash mari chieno jemone mbele chien mineno mbele emiyoko. Gisani nyakwaramogi we wachakwa wadwa manyi matimore kone gi kocha, but kantie wach moro mabende neno katimore society kanyo mapok winjo kotal kikipani waluor kata okwagine. Samoro dhano nyalo bedo gi dich moko makumoro lengre matin, iparo nwa para namba 1 ne kanyo mar mondo mi jopiny nyalo wuoye achiel kachiel. Meanwhile, wamedo paro nini kinde to koro kayo machiegni tarik 15 wan kacha gi Luo Talent Search mabende wadwane kijende mopogore man gi talanta sana mawer, nikech waseyudo ka jawa jiwere mang'eny kabisa ma jomoko koro nie inbox giwacho no mari anan gi thum juogi no kelo na thum mang'eny kabisa to onge kaka dhie studio. Mane momiyo wan kaka LTN wawuok oko wacho ni wanyalo gola achiel ariyo adek kanyo mondo mi wakony go jok moko mabende is talented to kata kamano lwet gi chuok kata lwet gi okonyala ahinya. Koro ka in kanyo Nyakwaramogi kumoro moro mineno atinyalo konyowa funding this thing, it is we are only remaining with few days and there are no clear sponsors that have come out to say that Mary we are here. And I know somebody will ask me, New Mary, if there are no sponsors, why are you coming with this thing? There are a lot of people that promised me heaven, but eventually they've not responded. Those people that you hear me mentioning prior are not there with us now, and I don't know, I can't really attest. The only person that I can say is maybe Kakatalanta that have promised that by that time we just call when that thing is ready and he will take that person directly to studio. We also have somebody is called Maurice that has only paid one song. The rest we've not gotten, but God willing we are hoping that it's going to be a successful thing the way we planned, and with God everything is possible, the way they say. So if you are outside there
And maybe you can even give something small for an event. You can say that, you know, that day I'll give you people water. That day I'll give you, you know, anything that you can provide, because we are planning that we put it to be a live event, that if we get enough resource, we can even live stream it on our platform, that is maybe YouTube. Then I believe that it will be successful. If not, then we'll just record and then we show you how it was. So you keep on giving us support, and it's not only economic support. You can always be there to give, how do we call it? You can give moral support. You can give any support that you can. I know there are some people that are not even in touch with us. They don't call, but they keep on watching. That is a support. There are some people that will not call you, will not do what, but they pray for you. That is also support. You know, it's not only about money. There are some people that will also call you and tell you, no, Mari, this should be this one, you know, you need to put this one, that. It's only that some people are giving you high demands, and they know very well that sometimes the main problem that we always have, especially media personnel, is economic. So they will be telling you a lot of things that you need to change, that you need to do, that you need to buy, but eventually all those things go in a sand because you don't have money. So you'll be like, yes, you're oh. And then you find that a moment that you are absorbing all these things, then they start disturbing you. They put you at you be unease, and then actually they discourage you from what you are doing, because you know you'll be saying, oh, I'm not doing it well, I'm going to do blah 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 blah. This will be, you know, something of that kind. So as you are giving advice, just know our level. We are not up there, we are not down there. We are here struggling seriously hapo katikati. So you keep on watching Luo Trending Nation. That is also support, you know, and keep on subscribing. We are heading to 40,000 subscribers. LTN Luo Trending Nation. Mopandi Inyenyo Elela. Weche mopondo, weche mopandi, Inyenyo Elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Nesigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete gatwa bro keti githuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.